wa mukitata mundo musesia wa Mutongo TV ngwatanio ya mukambani kwa tike kwa chaku kende kwitha kicha koila na cha kuendesia umunthini wa katano matuku miongole na nyanya moi wa umunthi tui matuku wa tano yani tui moi wa katano na bado tui muthenya wa katano mwaka ni wa ngilili miongole na imonye nita wa Steven Muema na ukethia na utho chenthini wa kilungu kicha kuchendete cha wenu indi valatu kwetea asani ukiwenge wayona kama naindi kila maende sienthini wa safari ya wini na kadhawe musani wethe tilasima wethe we mwine peke yake wethe we actor we na motometa comedian kana muthechi kana ndo muthechi ando indi kana wethe we actor kana ende ando amotha ka filamu kana cinema indi no uke nikenda tukanenania tukaende yakukilania ki usani na indi na ukethia na uthocha na ukethia na mokoeli na uthocha kilunguni kini kenda tutambani kumo mwambio mpaka muthia ambia nonene na itunthi na mitandao itu yamekuwa mukanili @Mutongo TV KE @director Muema ni mutandao ni wa Twitter wa Instagram ni Mutongo_TV ndeni wa YouTube ni Mutongo TV official Facebook ni Mutongo TV ambia nonene na itu namba itu SMS na ile itatu ukenda imwe itano ile itatu ukenda imwe itano nikenda ndikethawe na musani kethawe na yakulyo no kwetha ikulya musani latu na kene kendo mane savali yake ya wini wasemba pa Facebook no kwetha Facebook page ya kweta Steven Muema Kenya no mbona ende gune na musani drop ikulyo yakubu there bupe bandu beta comment section ile yakulyo yakubu ne kwetha ende ngekulya mwini na ende tu kwetha tuinanania na mwini muthenyani wo mundi mweni ulani nake ni mundu munene ni mundu kwini yambathi siki bathukani usia kumukumi na kumotai ya mwiye na indi kiwango kingi Phoebe wa mukitata na mukienesa ndiko asia kula uma na kusio kwa ndani kusio matuyo ndani nzio Sofia yo ndani nzio numie Sofia ni pe mutaa wavu ni wiyo weto Sofia kana matupe wa Sofia yabo matupe Sofia kata ongeta wa Sofia yusi saba ya ukethia museisi no yumutavya niyo ekano semwanyo na mboto ungianga imubea na ngitungia Mutongo TV mubea nundu webuso yene ngie kwitha bandu ni ba na ngimukethia ndayani ya Yesu Kristo na masito makwa nita wa Phoebe wa Musyoka numete bandu beta wa Sofia la ye matu na nutanu wako kwitha bandu ni bamuthenya wo mundi u na asia ni mubea kana asia ni mubea no ndi munengie busoia kwitha bandu ni bamuthenya wo mundi asante naende mwana musiesia usu eta wa Phoebe na Phoebe ni wa Musyoka no kwesele wima namba thilo kwini tanzeve nzao wathi ni wa we muyo muno naindi twambia nonenanya Twitter ni Mutongo ni @Mutongo TV KE @director Muema Facebook Mutongo TV YouTube Mutongo TV official ambio tweet ambia kunena na itunthini wa SMS line na ile itatu kenda imwe itano ile itatu kenda imwe itano ningutha ende ngisoma utumani wako lo kwetha utumite kwa mweni ulatu na kimuthenyani wo mumthi Phoebe wathi wakwambe wathi ula kuandikie wambe yeka ula rekodi waandikie wathi wambe wathi wako wambe kuandika naandikite wathi wa Kiswahili ulani nite katika volume yakwa yambe wita wa wa Kiswahili wita wa we ndombulo si wa Kiswahili no record ina record ye sinote ne 2015 kuna miaka twatalamba kayu ayo wa Kiswahili na nasio kaingi naandika wathi wa Kikamba weta wa ila ititwe album ita wa Mbaisi ya Mukamba yeah okay wathi usuna waandikite 2015 na waandika nite no su wa Kiswahili na usu wa Kikamba na andika ni natwa ye studio na twa studio na inako ni wa studio and we see we mweni wathini without ese maundu maingi so studio la naendie na tha okay in fact ona no ni favor nundu naendie na koma na producer museo lusi kindu chambe wa bika studio
Mike sisuike awako siamba okutuma hotele mokelia no you right to me Kono hotele bila munayambe ya tele mamuno no na ini muthenyosu lakini we thia you ide twamanie ka Mike kalawi kalao kwete akoko kalao kada baka nisani wathi ingi yani kitoko iso ko yiki wanyingira kangi bana iso ko yiki wenge ko ya iwe thia bado ni ono lawia ndinamba kumanya kwina nindi niende na kwibundisia but nona mungai ambikia chendi nundu ni nainie wathi usu na wethia ni andu ni mawenda muno yusabali ibindo uyandika yani ila wandika wathi waku ambe wathi no wase mbaisi ya mukamba tu mbaisi ya mukamba wasoni yecha wesa kwandika mbaisi ya mukamba okay mbaisi ya mukamba nye bala numete ni matu yata masako na yata ebinda yata ne masako ebinda yata niwe wa ya ndimo kana ya ichao che ya wai sijui kasunikala ati ongo yata masia si iso kasunikala ati ongo yata dokumaanisha yata yu ya dry yata yu ya ikendo yata yu ya yumo kiasi cha kana pa ikendo kisio chone kabuku okay wethukisia wathi usu wako ambaisi ya mukamba nini elete kana ebinda yatene andu ni maketha sindu mbingi taikwa matuma mongo sindu mbingi ndumbua ni yaua nao ngacoka ngacia no ebinda yu andu ni mathaitha muno na andu ni makite ngai in fact ebinda yatene andu ni makite ngai than ebinda yetu yo mundiu na mbua ni yaua na andu makakwata liu ngai ni waitha si andu make na nzia ya kumauwe cia mbua so ila no nie yatayiwa ni yatayumu yatumanitha na kubinguka metho kwa kumonia mukamba ni wailo mwikwatia ngai nundu nake ngai yu ni wa wabinduye muno ndina wathi usu na ina muno nundu wa spaunu meta yata nundu nake ngai bala watumisiithie tandu mako yata ni bandu bailite umiwa wathi twabindu yo wandu kwailie na wethi at least isitwa yata ya binduka kwani oyata ni kuwa kwa seuvie ni kuma endo banga oyata ni kumali okay you nikenda to mindo musesi amanda kana tuna mwini studio no to likile baini wathi usu ambaisi ya mukambo ndo alika Baisi ya mukamba. Baisi ya mukamba. Baisi ya mukamba. Baisi ya mukamba. Sia mukamba, baisi ya mukamba tuthukume ngai witu. Baisi ya mukamba. Sia mukamba, baisi ya mukamba tuthukume ngai witu. Baisi ya mukamba. Yeah. Nonandu nimaambia kwenda tayari. Asite mutongo TV recho kuma muli children's ngethesia madamusu muno ni Alex Mulusi cheni kuma kauma ngethesie madamusu muno na imutavya mbathisi yake nenzio na twende yenesa you woka wa record wathi wambe mbaisi ya mukamba na record wathi usu wa mbaisi ya mukamba wathi wa Kelly na record wathi wina wa sifa zote nampa wewe Bwana ya worship usiwe wa Kiswahili no praise ona ti praise that's muthemba wa worship so ni beat as low yue challenge ile iko manana mwini atambeto record wathi ni mio okay say that you know tayari we nambathi lakini no ndo this studio you then waka period ko we nambathi na utambeto record pe challenge mwini uko manana sio yupa unipo wiwa challenge yupa unipo challenge with ana si umono mbingi pyo ondo kendo chambe na se wini ni mono challenge kila kinene nombesa nondo oyambe ya wini okay ndo this studio we a producer ngunie wathi na Yesu kani ngukwete ya mbesa wethi ukwete mbesa au thaukie wathi nondo eba ya nondo wa kumanda mbesa nengi ndio uyaniwe onethe thukuma ngai na challenge kinene kithaki mbesa nondo nyindiambe ya wini ekana asikana na down kabisa ndia ichao kana chao lakini nina ikianga ino ndo ngulika no tukumwe na andikie mbathi cia kwa cio nthesi nana ibuku ni thimwe na nabo yangai that night ne yangai nini mete mbathi na ndina mbesa na this studio ese binda witu akonea wathi umona ngilile wathi umona ngilile
ninumete mbathi ndina mbesa nikata na nikaziombea zote na athi ni pointite kamwe mpaka nana na iboya cionthe etha ni sifa zote etha ni sifa zote ngea ngai uni wathi waku Yehova ni unengane kwaku no nundu ndina mbesa nini sikana fedha na dhahabu ciuma mokoni maku na nini sikana ningukwata indi katika kuikia nina thaukiwe wathi wa mbee still na thaukiwa wathi wa keli na wathi wa katatu tasi na kuyo ibinde nini thauka mbathi isu itatu na mbomina na isu acio kaingi na endesia wa kana na umba nacio mbesa ombola wa katano wa thanthatu wa muonza neso mina wa nana kwa kuna wa mandangilile withio kuna omwe wa mandangilile withio kuna onge ona ndia ko ni wasio ndeba studio yesu nina sio kiena sense ya producer na ko niwe Nairobi wathiungi na ngili 5 ni FM2 studios itha umoja 1 na ko niwe yu wathio su ambaye cia mukamba na ko niwe FM2 studios na ungi ulana kuniwe fimbo naomba fimbo bado na kuniwe FM2 studios ona aini uyona wathi uyona akona wathi ba akona onge ba ya akona onge ba ya wese yu akona kwa producer omwe ekone ambathi cio ndondo mwe kana wenda change quality kana ncha wikituma mwini akona ba une kuna ba ya kuna ba ya bangi kana wetha ako sana producer nditha wako sana nake itha yati nutono the studio hii ukatha ukiwa wathi ni watha ukiwa nesa yes ni producer no isioko yewa ngoya kuyendewa ni kukuniwa wathi ni producer ongi ta kwa yundi thio kuniwa Nairobi nendao ni senzie nundu studio suna kunia wa i matu bandu beta wakateki na nendao ni senzie ni isie producer ongi atonongo ni wathi ata again ma producer ni withia maibiana nite pe producer ni thani sinesa producer su ni producer ulo nangu ni wathi wita wanze venzao eta wa kaka Jose MJV Studios ye Nairobi umoja 1 market yu osune nini sinesa onanga mutwa ya wathi wambe nga mutwa ya wake mpaka volume weka yuthela enda ukia wathi undu wanda ukiye wambe in fact mbathi isu cieli ni kunite cionthe ni kunite volume 2 ni wonda ukite na nyendiao na ini disappoint na ndukia mbathi cionthe ciuma cibana no ketha no kuwa wathi usu no tononge wona kuna ndu kunitwe ni producer omwe ticho wona atu itha uka wathi umwe tukamba ikalanga tukesa uthi ni kana kethio no icio kanisia wona tawola ni labiti wako ni taila lakini uka kuna omwe no longi direct pe likelihood nene ya gwikati ni nonete u na ni asia ini amo masenza cio producer no ndu wake u angi metha mayenda mewe producer onge atoma ukunata no toma ukuna beta kupita oyo nako ni so metha mayenda we I guess kindu choko pe aini wana ai wathi fulani wathi nisipe mbathi sike wathoka no kethe pe wathi wa metuki wathi wa mbola ukethe mwini usacio nda akona wathi wa mbola ato ya producer fulani akona wathi wa speed katika teto ya producer fulani wa metuki ato ya producer fulani ni witha hapa pika wabanduke sethe ya producer no na mami atona kuna mbathi cia muthembo kone wathi wa mbuke wa muthembo ni to ya u na wa muthembo ni to ya u ni pe thaba ilu nundu pe andu makona ukethukisio kewa ona ini mayenge okewa cia mbenga nenda ukuni wa mbenga ni toya fulani producer fulani nenda ukuni wa worship pe producer loko na worship nesa nenda ukuni wa wathio wa praise pe mundu pe producer kuna praise nesa so ithia ni mamesi in fact ona we mwini yu ikalangite miaka wathine witha wisi producer loko na mbenga tondu nyeni ni suloko na mbenga nesa ona kandi yako ni wa mbenga wewe ni plan ya kuweza kuna mbenga hapana Niki no kuna gitaa ndina plan yesu ya mbenga nondo imbathi sisi ya mbenga siyo kai kana nondo eza kwenda nuisi kila mundu tayunye ni mwini pasta wakwa no wandaiye akwe wako na gitaa no kuma mwa ona nda ndio lakini ni wandaiye na ambonia wathi ula na ilite ukuna kwa ndikwa cia mbenga ni nthuku lakini nye ndiaendewa ni mbenga na yu gakile wili ukata kuithia kana we muci ukiwa kawathi ka mbenga ko obiaba kana wera kwa WhatsApp ukatumia mundu ngi kama ngune kako labdo neon ndo nyei ndiaisaendewa kuna mbenga
wa record yambe 2015 before 2015 kuma December 2014 kusekuna tina waina before 2015 ka ku record waina sabali ya wini you ukuina mbana ku record yambe yeba. Okay, ni ekete Muli Children's Family. Icho we mama mbea unena boma Muli Children's Family. Yeah. Ni ekete bau na nitwa inamo no. In fact tulikuwa twaitwe choirs. Na kila mundu akanewa leader. Na leader ya choir yeta wakanani. Kone wina choir? Ebinda yu. Lakini ona yuno ni na choir ningi mwini tio ino choir bado. Mindo ila wina choir wina wasewe. Soprano. Tena ila sharp. Soprano? Na oyu ina mawasema ondetu? No se wa minotika mwini nundu no this studio no yambe wa ina tena. Na no ina tena nundu na kunoenda umi kindu kisio. Wiso kainge wewe ina soprano. You withia mawasia onde ni wailitwa mebundesia. Badebe kaindoka ni confuse ya. Jenda ina soprano aketha nini auto. Mindo you pe no tu badokanisi hiyo tu soprano pe wadhi wisiki ni kila mundu ni wisi wadhi wa worship wa cha kutumaini sina tu cha kutumaini sina hii soprano tonyo likata cha kutumaini sina soprano elikai cha kutumaini sina ila damu yake Yesu sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Okay. We. Na maana inawazia muzio. Asante. Wewe unawazia muzio takubadhe is much ndine za kwa. Thank you. Willie neza. Asante. Nibia yata. Kuya na weta. Aya isuti soprano. Na yo mindo what is no ligoto. Oto no see you wina producer ni waili to kunenga guide akuya yini nda winile bandu fulani inila bandu bailio amina gutini ya bubangi no flow yubu bangi ni waili to ona ningi ni twina atukaemwa in fact no enda studio kaina wasio kaema but then is and maitha message akaone break ukaumala Nuzi and maitha message challenge ila aini mabeti yawa ya my record wa those to beti ya kwanza yuta wathi wa mwiso nzebe nzao I remember na ndie studio saa 3 na umoja one market Lero rusia kwaje na abikatwa ambe ina nawethia chuma chuchonde ni thitwe ngithienge practice church wethia wasia wako nwendo mbete ya mathina kiyata nwendo thuko kethia soprano kwanza yue soprano ni kuema na ekangutabia wathi ni soprano kendo chambe yue la na biki na ligile studio tajaribu wathi wethia no kuema nundu nake o producer ni caring na muyai nundu nyeni ngwiwa ndiye mwai kana mbe tikata nenge break ni kwateka luka chao kena ka warm water ni kana withi na the anja wasio nundu wasia wakwa wayo na mbi othuka bio nundu wa ku practice muno kana saingi ni wisetu itha twinie muno church na ukethia wasia ni wambe yo binduka na wathi studio nundu na kundwenda ina kindu withukisia ibinda yukite buwithie keina kwendesia uijaribu ndu batoneka na pia kuboya kuyo nthini aya kono boya wasewe muthugu koka ndiko sai wase nuthuka sa ingi wa boya ibinda ya sana kuina bado uithia ni wa meses kindu ngalalu yuso umanda kantu ka utakena ka wa mota no yike akatimu kana withie wa the anja wase so ibinda yuna ina challenge ibinda yu kwanza ndina nzebe nzao andu na kwa inetha ni si wathi ni ngwiwa ni wathi musio o ndu wasia so I think ona ingi no ta satani witha ikela no ni kana withie ni waete maundu wangi you I mean ndo la twa tunamo Messi kwa sawathi makeke memory card ni makeke simone kana flash disk ni makambe kwithukisia maese challenge ila mwini wesela aisa ku record wa thisu yuto kwa roto ba studio pe mundu weta DJ Afro ndisana wa mwewie alete kokumia baka watu wa India so you kwa tumia ba roto studio wathi in the studio setup ni challenge si baila mundu ni mamu mebala mundu bete ya every studio aisa kutika wa thisu no mana wethuke iwe ne mundu challenge sia studio no taimu isu na weta no bikabu kaina wathi ukethia kwanza mawasi amwendu kumia nimekuema isu challenge bado challenge kingi cha studio nuko manana producer na
Uyithi o producer bado ndana unenga molo tola waili tondu waili te kwika undu waili te ina mise pe ma producer wenda ukethia studio producer suye kuya aye ndukaini level you wakano ni producer sometimes ndo waili to muya eka wathi usuninye nandikie na beba na neniu yuba undi botu balukila hata ini ndo producer ya ena experience ya miaka mingi iko nambathi so ni wisi okay beba no nena kindu chambe twambe tumanyu roho Mungu uzungumza tutambete kuma Phoebe nondo ni pe and me confused pe wanga yenena hata hako sukise matui kana umana hata kana ni wanena yesi kichukie ndo like confusing muno okay nye umana hata kana ni wanena na by then na yo moli then na umamoli children's family na utuku ngomete ukethia wiwa mawasia meuma onthe bandu mawasia mekithathukanio yani tuwasia twanake yes na nukomete twanake muno na utona ete wawathi kalungu kanini muno biu tayo wa sifa zote wewe awasia mawasia maumite sifa zote alto soprano tena ukethia maumite tuwasia tusio yu ukomete ukaema vindu kawa mina iwa wasia isunundu iwa wasia mawasia mainete nduise we metha maumite ba lakini no iwa wasia winete no yewo sio wathi wa flow yu ukaema kuamuko uandike asubuhi uwezi kumbuka kitu sasa mimi on fact watu yambia ndini nesa uweta ati nitawa Phoebe na isiu na ni mutwae nikibeti chene na nisiana si ile nitawa Phoebe wa Musyoka ni mumuse ambe hivi bi mutwae Musyoka ni kweta abuni kana ni kwe yuni na umanga thinge kalanthi sitting ngandika wathi usu lakini ndio kole ni mutwae ambe mutwae ni mutwae nye Steve we ni mutwae ni mumake pe ando mema nambe kwaje namba ambe yo flow aje namba mose lakini ni mutwae ni mumake nza lakini ina namba ya kunena ni kalona yo bado ikala nayo ndina dina okay ni sawa ni mutwae Steve matungilile na kwa namba ndi hizi no sawa ni Festus Musyoka no sia hizi tu ni sia hizi nini sibala we no sia hizi Festus Winake kindokisio mandiko masi au lokwata kibitia akwata kindokisio Festus ni kukwekithio nondo asese maitu mandeno nena ba Winake kindokisio kwa hiyo ndo ainielange mainieshika sana ulichonacho kwa atia na hizo vya Phoebe nikindokisio mwana kama mukathi basa tumevu tunene a challenge no sia pa studio wambe you ndo leko ya producer pepa no neni na ndari kwine lagu okay producer no kutabasia akakuya okay nuenda wandikite wathi na yu ethukisia nithi studio nikana ni kuelese yuko ndithi kwina nzebe nzao na kwite mbathile na kwite wathi wa Kiswahili na nzebe nzao okay ila naendie buna inamba thisu sile ambe aye tuyutha uko nenda umukulia niki azin mwe kwambia nono mwambia no unani etwaite studio ukwendi uma bathi sia ile nola wa yakili ne kwakwa nola unge wa Kiswahili kwa hiyo ambia thiwa mutinia sio ndhe ambe na muye ne namba thile na ni wa ndienda sio ndhe lakini ve ungwenda muno ambia kwamba inosu enda muno yu na inosu wa Kiswahili ambia aye kwa inosuonge yutu na ini enzebe nzawe ambia na yue wathi utiwo wa ibindani toi okay nicho we andikwa ni ma correct ya nundu wathi usu ni webinda na ibinda yetu neto need nzebe nzao neto need ku breathe fresh nundu nao ibinda yetu awelewa ya covid so you ambia toika inosu twine wiba na tuende na kwina ni witha wa kwia paundo kainu paunduka ino ayurekebisha balaba ilite na balaba ilite balawa ina na yaikwa yechu tubetange nondo tikesio okay kwate wino kole peka kakole ke banga ndo kole ngozani wa muno wasia wina umro na sana ile lakini nona we very young yani mindo uthiwa kubado ne mutendo secret ni myo utona kwethe ya mundu ena kana kamwe lakini peke ndo kitaona so ili kuchapa lakini ndio na
Jamba kuitikila kuchapa. Jamba kuitikila kuchapa. Kana ni relation ya mundu na wala Winake kana ni kuyana sai kana secret nimyo. Okay, chucha ula Winake nikimata muno. Alafu wekindu akamatinie inenga muno. Nekani nene kusu akanundu ni mundu muka. Stress. Na baikindu uwa umuthoku ta stress. So ila wi mundu mukano yambe okuwa stress. Kiu nicho kimwe kitinio tukusia tena. Ukona uthi wakonza na uyo mwana munini na uyambia kuikala nota wakuite tene. Lakini yukila kibo wekala ngaine bado unakaa wikala wi yang. Undu nyena alikana wala natangiwe. Nesa ukotwawa. Na bado na nisi asyo na kiongono nota niende na uguro yang. Disi. Nona hata endo mini from photo. Kanisi ya kwa musezi ndo kwasia. Aya musezi anaenda kumanyondo kwa sendeni wa SMS line itu ili itacho kenda imwe itano. Ngede winene yolua musani ulatu Winake Phoebe uwa Musyoka wa Festus tu. Yeah. Wasiti ni mase Musyoka kumata wange thesema da musimu no. Wakethwa hi Mutongo TV Bridget kuma mtesh salimia Phoebe ningwene daughter of Faith nzungia wisongia makulu nesa nimovia nao mimokei makao kumataveta na wapenda sana Mutongo nigotee sana huyo madam mwambie nampenda sana nimakwendete muno that's mom pesh Phoebe ndise usuno kukuta mam aya mwini ito ena kinengo nzuki muindi kumacheleni Kevia Phoebe na yumwe tuko mane lounge ya Apostle Francis ngethese Phoebe no yumwe une Apostle musikali usu my daughter mwele Lucio on this elekele tala mweze najua anoinge masiti nge mindo Phoebe wende na saa naindi mwana musese ni muviano ndo akwenda kusese kilungu kicha wenuva Mutongo TV ila niongo atani ya mukamba wena kwa Steven Muema na Phoebe tuambo thio mone vaini tuisi okethia pewa thio kwita wendo wako no tusonga thio ni sawa no tusonga kana be ulongi specifically kwa na tusonga nisi to ngakawa sia ulatu ngoja okay nala nisilaweta lakini wendo wako bado no musio tusimba visio onde sinenete kusungai na ina nundu wako kabangai so sio ndo nonzio bayo mwetu tasonga okay so yitu ambo thio mabaini tuisokethia twetha tuisonga no isosonga we no ndatanga lakini tio mana director akwambia ni na mawele ma left ukeze the ndizonge cha lakini ngoma na kana na indi mwana musese ki nikilungu cha wenova Mutongo TV ngwatani ya mukamba ende na tweet @Mutongo TV ke @director Muema tutumete #weno namba yetu ya SMS ili itachokenda imwe itano manda Facebook page yakwa Steven Muema Kenya no mbona bune na Phoebe tunaenanie itina vineta yasa netusunga nena Phoebe na netusiokethe etie twethiane ndugabine karimoti kaune no kite inu ni Mutongo TV na ndi usuni wathi wake mundu Phoebe Musyoka wendo wa Yesu tiko wendo wa Yesu na ndi ni muvyano ndo kwenda na sese kilungu ki twende no tweet @Mutongo TV ke @director Muema tutumete #weno wenane na itu ndine wa mitandao yetu mekumukanelia na SMS line itu ne ile itatokenda imwe itano ile itatokenda imwe itano Facebook page yakwa ni Steven Muema Kenya no mbethani na Phoebe ende wende no nene na itu ne muvyano ndo kwenda no nene na itu na ende kusisia matomani makuvi mako ele atatu Hi Mutongo TV mimi ni kwa mboka kutoka 001 mwambie mama yuko poa. Congratulations Madam Phoebe John Mwange Sami Muli Children's Family. No mwese. My prayers are with you. Keep it up by Reverend John Katundu. Watu waya hata Sofia tuko mbele. Faith Mumo kuma okamba makweni nunguni huyo madam amejenga siku yangu. Ni Mary Nyayo kuma Sofia Kevia Phoebe munona uimwea aine muno tumutambute muno andu ma Sofia utumani wa mwiso thanks for the song inatana muno iya mwini athimwe na ainenevya mumo ninga ine muvyamo mwanda musese ningwetha indi otwende ngivitia mautumani makuvende nonena na itu 23915 kana ile itatu kenda imwe itano niyo namba itu ya SMS na indi Phoebe
mundu isi aituka no kwesa kuyana abikiebu pe kanisa lawe the umwe yaniti ukese the no mujengete ki spirit wa jengiwe hata na kanisa weko. Okay, na Mamoli Children's Family na join ye kanisa witawa Deliverance Church Sophia and Reverend John Katundu na ni watu ma message usuniwe ithe akwa wakibeba ena Mam Ruth Mutuku na nini wana bikie bandu bala bailite bala bandu uenda ukakomana na Ngai na asiai mewendo asiai mesi ukuta ki Ngai na asiai yala ni kalite amo ebinda yo ndeni kalite amo miakesu kuma 2015 mpaka omondiu ninonete na asiai na nando mangai na nando mendete Ngai that's why kuwa ndi asia ni ungua wa nyaisio ni ungua mbausio mbausio ninonete ni bandu wona wathi uthaitha Ngai ukewa wi muyanie nundu asia imwene na asia imendete Ngai tuyuma bu ndini wa volume yaku ya mbeila wa rekodi na ya receive hata ni mindo ni ando mune mametikilile. Okay, volume 1 yakwa ni endekie na endekie wathi ni umwe witawa Esiokoni wathi nini tena ono mundi ando aini aingi ma ngalisu ni wa maimbete Esiokoni kwa rotini Esiokoni baini wathi we Esiokoni wina wa Yesu nienda nikalai Yesu nienda nikalai Esiokoni dila wisila mweki ubundi waini mwe wa mutete mase kana uka automatic sega ngotobi sindu hii mwe siake Ngai sioka automatic nichone na ise this is a golden opportunity nundu takeka golden opportunity kuka mutongoi TV no mbako kethia pe chacha Ngai angola mwini onaisi anona ini akacha pe chacha Ngai so nicho wandia sisi ndu imwe sioka automatic wathi usuthilea wasionge wiwa au yini mundu mukala kini ndata mundu me na ndai nau ukanonga yu ithau nengeto ine yake pe mundu thekasi andu wita wa DJ Shiti abe mwini wita wa Tile Brown andu mwini usuno no thingitha cia wasia aisie akombo wa mundu ithi studio akathia kamukwata we muthingitha njo ine usiwa wezi kindu ki mundu na etha ndu so thingitha ngicha wacho ta thingithetwe no kumanda mundu akothingitha ziwinire nikenda wasia akuthingitha wasia uyuma aba wasia uma ndini so iwona mundu ailite kwa thamia muno aina lakini wasio ithia wake ndu mundu wailite kucho bona kuthingithwa oyuma kama mundu akathingithwa wasio sio kuna kwa mando mo yuthingithio no aitonde kama Steve na yini okulia hii aini wewe wa the studio producer kwa kumilia waseba kwa to the seba ini kwa mwini ulo ta record kana ulo record yana na ni wa mioni kumia waseba au mela seba utonda kwika hata kana umeasia hata ba wase woduwa ndo main mabundi asia kwaya masters maikwe ai mundu aina ndo ailite kuina wathamitio yani utathamitie muno nichauona ama yathamia muno andu mai nundu oila wathamia na nwisi wasia uyuma nthini wiwa wauma wasia onge mwingi kubitondu nwisi yu aina na munuka akoto uambuka to microphone koto uambu muno katwa microphone we mwini ona mic wisi ndu wailito kwata ani wisi wasia we mwingi ani wisi winete na ikatika mic so na ndumia wasia mwingi muno kiasi na umia wasia mundu wainia kama na bino na umia wasia wina uwa wasia wakwa je wasia swita na nitana ina nai so wasia wailite kuma kuya nthini na nutumia bina bado wasia ni maboine wasia uma tu maboine yokolia hii na yo no tunenge kabathokani kaini ukaina na ba no kaina na ba wathi tuna wathi waku wa sifa no wazi record sifa zote hiyo sendina sifa zote na bau nuka nikuinia sifa zote nakupa wewe Bwana yale mema umetenda na shukuru yundi enda kuina kuma baya ndini wewe wasio suwa ingiba no isi okosenzi ndo nina sifa zote nakupa wewe Bwana yale mema umetenda na shukuru
miujiza na baraka za ajabu, utukufu ni wako wewe Bwana. Naona ningwesa kwa klasini. Kana obingwe ziguli wabundezia ini. Na yue wina volume ya Kelly. Volume ya Kelly yosi waka. Volume ya Kelly kana niyo volume ila yu andu mama nie kabisa. Okay, tene no manambe se through isiukoni ni na twase ni wathi wa trade ye binda yunu no beo na miaka na wende kama no nando na wethi ano nama nikanga kiasi lakini wathi wake nini nusi umana wathi ni musyo ingi wa wiki ya YouTube mundu andu ma respond ye na the subscribers lakini nenda ku confirm ya wathi usu class ke yolo muno wathi ni muka mindo pa matane wa ndo mazeki ndo chike na yani wathi muna muno wathi mukale muno asante ndi tionga ima ndo amayeke kama wathi ni museo muno usuna akonie na wethia ila na wiki ye katika YouTube ninoni andu mawenda muno ko nusi umanana mundu wako ni asi mwaka ukulia ula wa producer wa wathi usuno inde wako niwe wathi usuno wathi usuti museo wathi usumbona ni yani no mbende isie yukindu choko sio choki utabasia kana ando imende wa na wini wako endete okiwango ambatite ni chokela cha inspire wathi no wanze wenzao wambi kwina wathi usu okay nze wenzao na winite 2020 December na tuasisia 2020 niwo corona yokie Kenya na taini die tuna engine tunaenda ma crusades tukadhi ma lounge ukata CD ukasioka ingi ukadhi oku usingine unaenda ukomba nyandu sokoni ukaina oina ta church kwitu ni tunekea crusades twithana crusades nene ukethia iwa inabu andu imende gwe wathi waku na maikwita stau CD paundo akwata mbesa you nowadays ila corona yokie ni abetie gatherings sionthe kula CC nethia waithe ni crusade ona ndina bikito bandu nenge kaungamia churches you ethia twina challenge so iyo ikanipea song kana twendo beba nzebe nzao nyendine ina wathi wa corona hapana nina ini wathi wa nzebe twenda kubeba nzebe nzao ngai undu nzebe yetu tinio beba ina corona ngai tubindu yenzebe tubebe nzebe nzao na in fact ona ningona ngai yatubindu yenzebe nundu yitu ebebe nzebe nzao tio ningitio uona kwende okusawita mende no so nenda kwisela motumani mako maini mwanda musesi alao naito kwisela ile itatu kenda imo itano nona mokita mengi na ni kilengezi sio mwingi wana ilengezi asemba nundu ni utumete muno ni muvea thanks for the song ninatana muno iya mwini athimwe na ainene vya mumo ni ngai mwambie Phoebe Musyoka yuko juu sana ni mbuvi mutonga kumashimba hills kwale mutongo TV Jonathan Motinda kuma wotama kweni tinea Phoebe sana iya mwini mbathisi yake nenzio John Baloka mumboni pe mundo yanangulia message yesu ngome mother waindi umiona yanangulia paloto nyokwata mbathisi yako nokwetha ende wisongia tumindo tuiminie kindo kila kibina pyo yolwa kwetha we mwini nicho kindo kila kibinya nye ndina ne angalikoni ya kwakwa kindo chambe ni uyino tena ngai kila kibinya pyo ni uyino tena ngai wana mundu hivi studio akaina itinge aina itinge ni chao nondo asukumwa ona mwini one winie na kendo thikwina na kwina utena ngai kindu chune kila kibina pyo winine yu chama mwini mwenzangu ito Wilberforce aisie pai kindu chambia patengai no chambia no kona kiendete nesa lakini mwiso wacho without emotion so kindu kila kibina winine ni kwina utenanga indini wako nundu kindu chambe wailiteza winanga indini wako nundu kwina ni ngai utena ngai utono mwinata so wailiteza winanga indini wako nikana ukamwina akwetu ina atotaye ngai though nowadays we say twikie ma performer na ma entertainer uite tuitethia uyosu matukwa lakini tinye ninena kuhusu ini alangi mwini ula pe ini wesethia kila mekwika ni mekwina mbathi nzio cia gospel lakini matendo mayolikana na imbathi
You isu there ni mali ke biashara ikana. Ni isu ne biashara kana sio unundu saa ingi nusi asio kona hii. Akwa aini mwini omwe ananga. Anange aini ala angeonde. Newe amethali ya asia ati ikuyu ya wasia ikuyu yemwe niyo asio kanga moima. Na niwise kana mwini omwe ananga okewe amwe ikulu ndi ana indi moko mwa. Okay. Na kindu chu yithi ani cha twalia muno ithie ta ini. Na mwini masano na masembangire muno. Wini we mbesa. Wini ekana asie. Oi kindo. Wini we mbesa. No kose na metho mako. Ninonete wini we mbesa no like nisenga eke chake. Wini ne wako. Ndwe mao wathimu. Na ndwe ikala hundu wa ile kwitina. No wathimu. Kwa ui niwise wathimu enge mundu mwathimende koitha muthei ateke ona kuna ngoe newe mwathime nenda tukawathimo kangi kainga undu ugenga we mwathime no ngaitu kana sio na yue mwini nenzi asiba kibothoka ni mwini utonya kukwata kendo kuma wini ni wake kuma wini ni wake kendo kiloto no kwata yuke kautedia maishane kindu kitawasikiza na pale mchone kiba chone sikiza ni iba lakini depend ya na andu ala mekite wathi wako iba monthly kana ni kwa ba monthly na depend ya andu ala mekite sikiza yako so uketho tena andu ingi mekite sikiza yako ni withia bado kuibwa kwako timbesa mbini again oye na MCSK MCSK no iba ni iba kindu kimana ti abine muno lakini ndwese yuta yuko kena yekali ti Kenya world iba kulingana na kaisikiza iba kulingana na undu andu inge meke sikiza yako nayo MCSK maiba ki kulingana nacho MCSK you know nasi no ndu mwana ta undu waina the more waina mbadi sia kundu waina sia na ndu ida ukitwe na ndu sio thau kwa ndu chokosu biwa makuiba maiba ki moi maiba ki moi no matona ikaliombesa sio kwa tano sumaka sita yuko kia covid ni ona nimekalangite lakini andu amwe no amwe ni makwatite mbesa mwaka muthelu mwaka muthelu kwa andu no makwata nusu mbesa niki iyo nditonyo kuelesia nundu na kuya niki nitha ndio kenga pe mbesa musumbe umetengili milioni yana sia aini ala registered na MCSK wono registered I registered na MCSK kana we registered kwa MCSK ni prisk ya ni sibe prisk pe MCSK pe inge yetwata okay u register kuku ugoto ya wambesa nisiekukata pe nisiaisa kuma ni ndia asiona kana be ko batenda be mai lakini we registered ni registered ona na group ni isu ya pesa kwa wasanii okay ni sawa nzawa wini pe ondongeweka ni dhani business lady konje kutumia mbeza mbinge no ona ndina mbeza isumbi no mumo mbeanite mindo pe greatest aspiration kana dream ya kwila nene pyondeni wa wini ne kwesa kwekata ndiambe ya wini be kendo na promise ya ngai kana nenda kwina thayo wako wonde ulangu ikala isu ni promise na meki na nini sikana neina baka okay my reverend ambiye ila naendie kwibinda naye kiseseni kingi nebu ambiye ati ni wathibu mwetu wakwa but nienda yuweke international shoes sia kothi wasa okay ila wane niende twesu nina miosie na woito nundu that is a way kana ni wambitikisia mauta ma kukothi kuwasa yani kokilwa kwa dream yako ni wekata ya kwani nine na nine ya mataifa yote mwini oloto anya kwenda collab na keno collab na yake wake fe mwini ni wainga athima muno yundie se timo kamba we eta wa Evelyn Wanjiru okay ni wenda collab no wenda collab na yake isuo mwengeso kwata nduka so ili no nikesi ngajaribu kana no nikalangire Mombasa mambo
Poa sana. Habari. Salama. Nimesikia Kiswahili. Nimesikia Kiswahili nikalangi Mombasa yusu kwa uke Kiswahili. Kiswahili no nijaribu. Ni Evelyn ainga na ukamba nipe mundu tonye kwenda collab nake. Ukamba ni bado obo. Witawa Elena Ken. Okay. Aya na ni papalawe utonye kwenda kuzo perform. Okay kama wapi? Nyene nenda kindu kitawa live. Itawa live concert. Out muina life like wile walikuwa nafanya hapa. You know nende we ngesa kuina na mo on there. Ona aini wala aini wewe sepa aini upe mwini wewe aini te yake wewe wewe mango yako. Sawa. Na hindi mwendo musese twende naona na Phoebe wa Musyoka wa Festus. Na hindi ni abikeleza ya kumanya mwini wako Phoebe. Pabe veda peto kule tu laisi to kule mwanza. Kumana mwini outside wini. Niweze tusoni. Tusoni. Twayaya. Tusoni. Ni tuisi. Paka tuika mundu no akapa tuika ndo ni motuika tusoni. Wondo tu ya kazoni geba. You nginende tuike buwe. Inge da nimo ute buwe. Okay. Sindu itano irona kwa WhatsApp. Sindu siana. Sindu itano irona kwa WhatsApp kana liwa weyo. Liwa weyo. Haya, itano. Kwata cha. Ugali skuma. Chapati madondo. Ugali wali cabbage. Isu titatu. Ai. Tukavika. Ni mweni kabela. Kingito aina ni dhani ukibiti numba na siasa pala wewe ni ngwambe ya mwa. Buli kana kila wewe. Ugali skuma na iwete. Alafu kingito windi stew wali. Alafu andwe mai sando maweyo na ngima ngima na mulokoi ni cha utatia ndeni wa kibeti chako ai ibeti si akana iwe si dai kuita and sindu sindu but ni cha utatia ukitalia kwa kibu kindo handkerchief ndotia kila mundu peke ndo kilo kiapyo your greatest fear either kulesa kimani kana kuikata your greatest fear ni cha kila ngitenye yuyu kana ni ngongo Wisinesa. Wisi nikita ngongo ona my husband wisi. Mindo tu primary to andika composition a day I would never forget. Muthenyota kolo. Kamuthenya kalanda kolwa. Wazemba ni ngite. Haji. Nika muthenya kamwe kanitumia seconds nika na to save time. Kamuthenya kamwe nililikana. No tanasi ni a living testimony. Undu kamuthenya kunilikana ne sao ya leuwa ina sumu alafu kuku ikatumwa kuku isu yoka yabalanya leuwa su na bandu banye ni yanikwe kuku isu ya likile to sui na yethi ya leuwa su na ya penigeta wite na my kaka sister ka kwa kanini keta wa Mary yuethia ila yethi ye leuwa su yabalanya wa ibui twasete ibui wa Steve waya thina we tita waya thina we no ndo ndo dafi you ukethia you ithe twendie twosebwe na twosebwe tuyese kana Yesu mu na toka twawe bwe tugulaniti anzo na tusoni so twathi umanda mutuni na my sister na ngithina ko bithawa na ila twokie twethia ibalani liamu na yabwikite baya no yatielite musiusu ibwikite bana yoka yabalani ola liuna nusia ina alicha you ndise tusuitwa waiwecha o inguku bado yakwa na iwo baadaye tu sio notice yumo the nosu rumbula nicho kitu minaisie nito naika atangeka kindu ki maisha yangu yote ni mshukuru Mungu hakuna ingine isipokuwa kuimba ni sawa direction yetu ukita kwaku tuende yanatuma ndia wathi nzeve nzao tu ngoto kudaende tuisonga tuimina direction yetu ukita kwaku wathi 17 nzao ikulio ya akeli ya mwiso your dream hotel ila wenda kwa the hotel inuzu we kweli ni kuyawiva nyemonye Steve no tell wewe okuuka na jiji ndiombe on America nyende ni hotel ndaya bora no hotel mosioi no hotel lakini ulazi yangi unaonese kwenda kuthio yako ini kuyawiva nye Steve kana la kiangine inagumu sana anaona hapo Sofia aya utumia perfume ba itumia chastity kana
kana ingita wa Chelsea na tumia Chelsea nene wewe moyo kana nditumane ome hapana ya mwiso nunenga mwana wangu ile kule yemo ekule yemo ni kule eba Stephen ni ndo kukuli uimuka ni tendo de nijewe ngoli gani mutwe Steve uimuka uimuka okay ngora yoto ngoma wai kusongia leo ngora haye ni newa tuimina no nzongia tuimina tavyo museisia ndo tona kukwata na ndo tona kwata mbathisi yako nega natosonge okay kindu chambe ni request ya museisia wakwa wa Mutongo TV otondo mwewa na weta nitawa Phoebe wa Musyoka ni yesi toji katika YouTube yakwa na ni request ya udi katika channel chakwa cha YouTube kitawa Phoebe Musyoka udibaya uvio mbathisi yakwa usubscribe na uitia comment we like pia nikana withie ni wasukuma wathi winio wakwa mbe mbathisi yakwa ninitea mbathisi yakwa ni kwatekana kwa SK Films ida Nairobi pabeta wa before ufike Nairobi beta wa ndeta wata ndio Simba Center pauni bo with SK Films SK eta wa Morris ni wewe dhana mbathisi yakwa na in fact nota weni nengete lusa wa utambathisi yakwa na mundu atonya kuvikia na Morris na unenga lusa wa utambathisi yakwa wa utambathisi yakwa indaba cia note mbathisi yakwa again ninitea na bado Sofia pe bando ni utambathisi yakwa okay atonya kukwata tata kana wanengana namba nokwika na nengana namba ngoni simu ngautavia nengana nikanda tutumine namba yakwa inengana wakikamba namba yakwa ni kana kisongo kilawe kuwekera 07 000 66850 ekani tongilile noti monza noti tandatu nyanya itano na noti na hindi mwana musese ni muvya munondo sese kilungu kicha weno va Mutongo TV ngwatani wa mukamba wena kwa Steven Muema na mwondoe Phoebe wa Musyoka ndo man the YouTube channel yake ndo subscribe ndo say the network ndana kumwaka kiwini wa Kenya oyu tambo the vaini kana muno indi ningwesa kukomana naku saa mwanzange kweta vilingi wa mavo pe kule Phoebe wangulia ningwesa either ende ngotavia saa mwanza either ngwesa either ngotavia saa mwanza na vilingi wa mavo na ambao mtavia Phoebe nikenda tumina na kana mutavia ni none usiokera matu enzokera matu ndo ndo matu ni mothi kukholi ne ngotavia nikenda uthio kamatavie ona kite usingi wa bai ende we musese ngwetha ende ngotavia saa mwanza ende ndini wa sasa ya vilingi wa mavo tukomane kwa oyu tena ende kwa mbosonga nina Phoebe wathi wake wita wa nzeve nzao kwou ambaku miasati edano kwa weko byo nekenda ende tulike tusunge wathi ona toya maonana tuonana saa mwanza ndini wa vilingi wa mavo director